6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi, Tloutša Baroka. Thank you for tuning in. You are one of our 80,000 listeners worldwide. We are MCRS 96.3 megahertz. Kgolo le nyane gore na dia swana ka gore ba rena ditaba ke kgolo le tsenyane thela tša lenano la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego. Bothata bja gago ke bothata bja rena re rarolla mathata ka moka dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupologo go fitlha la bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego gare. Alright, Motelecho Mutse Community Radio gona fa go 96.3 FM ba mabenkele ba rekishitse awa rekile ka nnete ba mphela and associate le gona ba tsene ba rekisha go tloga fa go rekisha ba ga Moremi re ya le ba ga Magasho a go mme ke go boditse ka re ke na le ba Tloutša Baroka ke na le ba Tloutša Baroka a go mme re tlo lebela taba ya go phasa ka kapa re lebeletse taba ya go phasa le khono nke ke eng ka kua go bona ke moka ke fe professor baka ke moka a le dumedišeng go le kgausu mo le motheleditše go le gona ebile motheletše a ska lebala gore re live ka mola letlakaleng la Dr. Moremi letlakaleng la Dr. Moremi nke le motheletšeng le mmogetše le mmona le kwa bose ka mahlong le ka ditsebeng a kro a bona tabeng nke ke die ka tsela e Professor Moremi Iban. Alright, Motelecho Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM 96.3 FM metsotso ke le sumishupa fela go itšwela go ere ya senyane nke ke lokiše se sengwenyana gona ka fa ke sontse ke feletse ke kopana le bona ka baka la gore taba ye ya go phasa ye kapa yona ya go phahla ke batheletše ba bantšhi kudu ba ile gore ba ka rata go tseba kutswanyana ka yona le gore e bereka jwang ka baka la gore ba bangwe ka kapa motho o tla go botsa rawa nna ke šetse ke tswa go phasetša ke rakgadi ga botate ke tswa go phasa ga gešo mogolo ka kapa le mabitleng ke a tswa empa ke sa sokola ga ke na selo o mongwe tla go botsa rawa ka kapa nna ke no phasa ga tee fela ke phasa ga gešo mogolo awa dilo tša ka napele tša nape tša bulega o mongwe tla go botsa rawa nna ke no ile ga gešo mogolo ka gata mabala fela ka ya ga botate ka gata mabala fela dilo ka tšaka tša loka jwale dilo tše ka moka ga tšona re tlo di ikwa ka moka ga tšona ba bangwe ba tla go botsa ka diolo ba bangwe ba go botsa ka go phasa ka dinokeng jwang a ke tsebe prof ka kapa radio le gona mongaka ke gona ke tloga go kwa ga botse ka mo wa tseba ke go kwa ga botse mongaka ditsebe tša ka di a swikirega nke o no tšea sebaka se o dumediše motheletše go le kgauswi mo a re theleditšego a le gona ga ke thoma ka go tamiše ka mafateng a matelele ke tamiše baruti ba rena dibishopo tša rena dikereke ka moka ka go fapana ke be ke dumediše le mangaka ka kakaretšo ka moka ka go fapana ga bona ke boe ke dumediše setšhaba sa gabo rena ka moka kgole le kgausi mo ba leng gona mmogo le bao e leng gore ke balatedi ebile ba phela ba re thegile ka mehla le ka matšatši bao ba radio ya gabo rena ya MCRS 96.3 FM. a Professor Moremi wa tseba ke go kwa ga botse mongaka empa go ne le medumo kapa mashatana mangwe ka fawe a ne le go sebe bosana ga botse empa wena wa o tloga o kwagala ga botse kudu empa ka mo moraga ga go ka fawe ga ke tsebe rena go diragala eng go na le medumo e mengwe kapa mashatana ke gopela gore le a hlokomeleng ga botse gona ka fawe prof le khono le re lebeletse taba ya go phasa
re lebeletse taba ya go phasa prof gomme re lebeletse taba ya go phasa o mongwe o tipotšiša gore nna ka baka la gore ke goletše tumelong ye e leng gore ga e tsamaišane dilo tše tša go phasa ebile ga senke ke no bona batho ba phasa ga botse go phasa ke eng kore ge ba re motho wa phasa ke ge a dira eng prof ge re bolela ka go phasa malome ka kapa re bolela ka taba ya gore motho o bolela le bagabo ya e ka ba o isa ditebogo e ka ba o iša dillo go bageno go phasa mo go sona ya ka ge re ne batswadi ge e be ba phela be re re ge re ne mathata re bolela le bona gomme bona ba kgona gore bolelela le batswadi ba bona ba re lokišetša mathata oh ya jale go o kry-a ene gore o ba le bothata ka mo gae dilo ga di loke ga di sepele gabotse dilo di a hlakahlakana re fela re ria dilo tša go swana le bobjala mahlatswa leselo re tšea motsoko wa segagabo rena re ya go bolela le botate mo ba robetšeng gona le bokoko gore ba re bolelele le ba bangwe ba bagolo ba re lokišetše mathata gomme mola ba fetša gore lokišetša re tliša ditebogo re ya go ba botša gore re a leboga gore go phasa ka boripana ke go bolela le badimo o kgopela ebile ke go bolela le badimo o leboga oh ya re a leboga prof ebile ke tloga ke dumela kudu gore tlhaloso ye o fetša go e bea gone jwale e tloga e kwagala kudu tsebeng ya motheletše nna go phasa mo go fapane go ya ka ditšo tša batho goba aowa go phasa e no ba go tee o le motsonga o le movenda o le mopedi o le montwane o le mogakopa go ya ka mehlobohlobo professor go fapane go ya ka ditšo goba aowa go phasa e no ba go phasa go phasa go a fapana malome ka kapa ga ke bontšhe mo gore go phasa go ya ka gore ditšong tše dingwe go phasiwa bjang go na le ditšo tše dingwe ge ba phasa ba bereka so ba nwa bjala and then ba botshwela mo fase go ne ditšo tše dingwe ge ba phasa ba noga bjala gabotse ba phasa ka bona ge ba fetša go phasa ka bona ba boa ba nwa bjala bola go phasa mo go a fapana go ya ka ditšo go ne ba bangwe ba phasa gore re phasa ka dilo tša go fapana ditšo setšo sa geno ke sona se go botšang gore rena re le baga moremi ge re phasa monna o hlaba thedi gomme a tšholla bjala a bolela le badimo e le gore ga dira ga ke bebjang ga a pherekanya maoto ye nngwe shi ke bohlokwa go ne ye nngwe ya gore go phasa o kwa kere di ya ka ditšo o kere o mongwe a phasetša mo seferong ba bangwe ba phasetša pitikwaneng jale rena segagabo rena se re ge re phasa re hlaba thedi ra bolela le badimo go le monna ge o le mosadi o tla bja tuku magetleng and then wa phasa go ya le ka mokgwa o swanetšeng ka gona mara rena setšo sa ka mo gagabo rena ga o nwe bjala and then wa bobutswetša mo fase wa botshwa o no phasa gabotse go o fetša go phasa o e fa badimo seo ba fileng sona wa fetša wa nwa and then dilo tša gago di tla sepela gabotse oh ya re a leboga professor re a leboga go phasa go bohlokwa ge go itla kae prof go phasa go bohlokwa go go etša mo taba ya go phasa e thuša kudu motho wa o e leng gore dilo tša gage di senyegile go bolela le badimo o tsoša medimo ya geno wa e botša dillo tša gago wa ba kgopela tšeo di nyakang ka moka wa ba kgopela tšhireletšo wa ba kgopela le gore ge o le motho o phetha taelo ba fele ditaelo tša gago maatla go phasa go bohlokwa gore bana ba gabo rena ba šireletšege go phasa go bohlokwa gore re efoge malwetši le gore re efoge tše dingwe tša dikotsi badimo ba re bontšhe tšona di sa etla kore go phasa o botša badimo dillo tša gago ebile o ba kgopela le tšhireletšo ba kgona go go sedimoša gobane o fela o bolela le bona so go phasa go bohlokwa go na le batho ba bantši malome ka kapa ba fa phaseng dilo tša bona ge re bolela so di senyegile ba nagana gore mo gongwe ba loilwe gane medimo ya gabo bona e nyorilwe e nyaka gore ba tle ba ba tšhelele bjala
go bo sepela le maphoroma ka kua gore dilo tša bona di kgone go loka di be gabotse go phasa go bohlokwa kudu go motho o mongwe le o mongwe wa mo Afrika o e leng gore o tseba gabotse gore o ka mo lefapeng la rena batho baso motho o mongwe le o mongwe o tshwanetse go bolela le badimo ba gagwe. Profo a re a leboga ebile o kwagala gabotse mongaka go tlwaelegile gore ge batho ba phasa mo latitikwaneng ba bangwe ba romelwa diolong Prof phapano ya go phasa ka gae mo latitikwaneng le go phasa seolong phapano ya gona keng ge re phasa ka mo gae malome kaka mo latitikwaneng ke ge e le gore re no ba re sa nyake go ya ka kua me gongwe maybe bakgalabe bao ba gabo rena ba ba beile gole mara a ke lemoše batho so go phasa titikwaneng o botsa medimo ya geno o tla bo bolela le medimo wa bommago le ya gabo papago gobane titikwane ge re e hlama re bitsa ba gabo mme le ba gabo tate ba tla gore hlamela titikwane go etša ka ge ba kgonne go kgorela bana motse titikwane yela e le medimo ya bo papa le medimo ya gabo mme gore ge re phasa mo titikwaneng ke ge e le gore re lebeletše gore ke emergency batho ba ge re ka re re tlo ema mo gongwe mogala bo re nyakang go bolela le ena ditlala ka ge re a le tseba mara o kgole jale ka ge e le gore re ne titikwane ka mogae mo re felang re khunama gona and then re bolelela mowe ge re ya go phasa solong re phasetša ngwana wo re sa tsebeng gore ga gabo ke kae re phasetša ngwana wa tshwenyang ke difane tša gabo papage re phasetša ngwana wa e leng gore gantši ba no gola like ba no adopta bana ba ra ba tšea ba godiša a o tsebe gore mmage ke mang a o tsebe gore papage ke mang re phasa godimo ga solo gobane setšo se re goba ke re ka mo tumelong ya rena ya sedimo re re badimo ba bangwe le ba bangwe ka gare ga ba lala ba le ka gare ga tapa furu ba re ge ba etšwa le dikgomo ba sepela ba dula godimo ga dolo jale ge re phasa re lela mola godimo ga dolo medimo ge e gatlhana mola e kgona go tšea taba yela ya iša ga gabo ngwana wo e leng gore o tla be a tshwenyega ke gore go phasa ka gae re phasa ka emergency re phasetša badimo ba re ba tsebang kua diolong re ya go bolela le badimo ba re sa ba tsebeng gore ke bomang gore ba tle ba kgone gore o tlololela dilo ba gatlhane le medimo ya gabo rena ya kwagala Prof gore ka gae re phasa ka emergency ebile re phasa bao re ba tsebago ka kua diolong re ya fela ge re ya go phasa ba re sa ba tsebego ka baka la gore mola diolong mola ke diolo tše e lego gore botate mogolo wa rena ge ba khutsetša godimo ga tsona jwale ge ntše re tla be re bolela le bona ba kgona go rekwa ka pela ntše re sa ba tsebe wa gana gabotse taba ye Professor o mongwe o re nkane nna ke tla re ge ke phasa bano re dira maphoromanyana fela e le go jwala Basotho o mongwe o re nkane nna ba tla re ke reke pudi gore ke phase pudi ke ka baka la eng e na le go tšwella mo diphasong tša batho baso gantši ge badimo ba nyaka pudi ke ge ba nyaka ditebogo e le ge o ile wa ya go bona wa ba kgopela mmereko badimo ba go fa mmereko and then ba tlo go tlogela mengwaga e mebedi go iša go e meraro mogala mola a boe a tle go wena goba mokgekolo a re ngwanaka o nkgopetse mmereko ko go kwele ko go file mmereko jwale le nna ke re nteboge gore mo ke leng gona ke neng le bagwera baka ke tle ke kgone go ba le lethabo tabaši pudi e tsena ka pela badimong go phasa ka pudi go ra gore dilo tša gago di ya kwagala ga di tlo tšea nako le diphaso tša pudi di ne le di-result tše di botse go feta tša kgomo pudi ke phoofolo ye e leng gore e kgona go gatlantšha medimo ka mo thokong ya gabo rena gomme ka lebaka la ditso go fapana bangwe ba fela ba phasa ka nku ka setšo sa segagabo bona mara gantši pudi go phasa ka yona ba šala ba re go nyakega mephaso ya pudi go ra gore go ne le se wena o ileng wa fiwa sona se e leng gore o hloka go se leboga
a se gantši motho a ka phasa ba re o ya go kgopela mmereko gore dipereko tša gage di bulege a phasa ka pudi o tla bo phasa ka pudi o leboga eng o santse o phase ka pudi ge e le gore o kry-ile mmereko ge e le gore business ya gagwe godile ge e le gore badimo ba geno ba go file dimpho tše di go kgatlhang ke ge ba tlo re bale re nyakega pudi taba ya bjala ge re re ya bjala go tšwa ntongwe ba e bitša gore ke maphoroma ka bona a kgona gore modimo ge ba motšere ba mmerekiša bošaedi wena o le motho o nyaka go bolela le yena go mo phasa ka maphoroma a kgona go buša motho ola a kwa dillo tša gago a fetša re ga a fetša go di kwa a di iša mo go swanetšeng gona go na le maphoroma wa ba le jwala and then ra ba le ntho re e bitšang mahlatswa leselo yele re tšeang mopi re go hlakantšha le metsi gobane re na le tshepo ka motumelong ya segaga bo rena gore mabele a ba riang mopi ka ona a kgona go bolela le badimo ka kua gare ga maphoroma ke bolelang ka ona re na le mabele thoro a e leng gore a kgona go bolela le modimo so ge re tšea mopi bola re bohlakantšha le metsi re bolela le badimo ke ge e le gore mo gongwe re sa kgopela ga re ne tšhelete ya go reka ditlabakelo tša go ria buala gore bo fetše bo felelela gore re tle re kgone go buiša ka mola re no re bopi bo bonnyane ra boa ra re le metsi ra phasa mara ge re ria maphoroma re tšea maphoroma and then re ya go phasa ka ona re fa badimo bogobe and then ba fetiša ka buala ka metsana a go a kwagala prof ge motho a phasa ke eng le eng seo a ka se hlokago ke kgopela re o ne o tloga o tsenelela mo go dilo ka moka ga tsona tše e leng gore di šomišwa kapa di ka hlokega gore motho a phase ge a phasa matšatšing a bolekgono malome ka kapa batho ba bantšhi ba re ge ba phasa ke ba lebeletše ba ne go ria ditabolago gabotse ge o nyaka gore dilo tša gago di sepele gabotse ge o ka tswela ke diphaso dira bjala bola ba go tšea beke ka mokana ga bona ba go umelwa bjala ba tla ba hlotwa bjala ba tla ba ba loka ba ba gabotse ge motho a phasa dilo tše di hlokegang re hloka bjala re hloka motsoko wa segageno wa ba o dirileng ka motabo go ne le ntho ngwe ba re ke motabo ba bangwe ba fela ba re ke dijo tša pere gore ba re ba ne go e bitša ka mokgomong bokoko ka mo gae ba e hlakantšha le mabolara le motabo di kgona go bolela le badimo gobane di na le monkgo wa e leng gore o kgona go re biletša badimo gore ba tle ba o kwe ka pela bangwe ba fela ba makala gore ge re phasa mo ka gore re a tšholola re a sepela na batho ba ba jang dilo tše ke bomang mara phasa le kgone o ye go sasa mola o phasitšeng gona o kry-a go sene selo go bontšha gore baji ba dilo tše ba gona jale ge o phasa malome ka kapa go phasiwa ka go fapana bangwe re ne go tšea di-mix tša dimpepo bangwe re ne go phasa ka snaife bangwe re ne go phasa ka bjala bangwe ba ne go phasa ka motsoko o mogolo go ya ka mokgwa wa taelo ya diphaso tša gago gore di ka ba di tswile buang gona o phasetša eng a ke re mo gongwe re leboga lesea ka mo gae re filwe lesea gantši lesea se gantši ba le riela bjala ba bangwe ba no tšea snaife ba tšea le metsi a hlwekileng a sediba sa go ema ba ya go a tšhela ka kua ba botša bagalabe ba re nna lekgolole re letše re fiwa re filwe motho moswa ba mmega mo latitikwaneng ba boa ba tšhela snaife ba re wa re a leboga le mogodišeng ye nngweši diphaso gore go nyakaga eng le eng le eng ke re go a fapana go ne le nako ye nngwe batho ge ba phasa ba swanetše go tseba gore ka go kgopela mmereko ka nako e nngwe maybe o phasetša ditaba tša badimo o tshwenya ke badimo jwala bo o phasang ka bona ga wa swanela go bonwa pele o e ya go phasa gobane go ka bonwa pele o e ya go phasa o bo sentše ga e sa le selo jwala bo badimong o jetše badimo pele jwale ge motho a phasa go nyakega ditlabakelo tša go swana le tšona tšewe bangwe ba phasa ka mpepo ba fela ba re ke a dingaka tšhupe bangwe ba fela ba phasa ka mpepo ba re ke ya maweng go ne ya metsi
go a ka go fapana ka gore go phasa o phasetša eng ke dilo tša sedimo goba ke ditabogo goba o a kgopela mošomo go no ya ka wena gore o bua mara dilo tše dintši go kgopela nka leka go fa baswa maele a gore ba rieuwa la bola ba go tšea beke ba phasa gomme ba kgopa sepele le motho o mogolo ba phasetše dilo tša bona di tloloka. ke a lekwa prof ya wa tseba ke prof Pawela gore mophaso badimo ba o amogetše ke eng se motho a ka bonang ka sona ka moraga go phasa? gantši nna ge ke fetša go phasa malome ka kapa ya badimo ba nkaraba after 14 days ya ditiro tše e leng gore ba nkaraba ka tšona gantši ke di bona ka mokgwa o nako nngwe ba ne go romela mokgekolo ditorong a tla re ngwanaka tšela o di dirileng re di amogetše re tlo bua go wena mara re tlo bua ka dimpho tša go fapana ba tsamaya nako ye nngwe go bontšha gore diphaso tša gago di amogetšwe ke gore dikgopelo tšeo o beng o di kgopela o bona di šetše di thoma go phethagala gomme le wena wa thoma go ba le thakgalo nako ye nngwe nako ye nngwe ka ge batho re sa swane o no kgona go gahlana le motho mo tseleng e le moporofeta a no go botša ga botse a re monna yela taelo o e phethileng e tloga e kgotsofaditše badimo medimo wa geno e re tlogela go bolela ka pelo dilo tša gago di tloloka theeletša bona o ba fe nako seo di kgopetseng ka moka ba tlo go araba go tšona kore o ka bona ka go ya ngakeng wa ya go tšheka gore diphaso tšela badimo ba di amogetše o ka bona ka ditoro o ka bona ka dikgopelo tša gago tšeo e leng gore ke kgale o di kgopela di phethagala e no fapana mola le mola go ya ka medimo ya geno gore yona e a bua mara se ke se tsebang ka badimo a se gantši go ka phasa badimo wa bona dilo tša gago di sa loke ge o ka bona o phasitše go se ne ntwe e riagalang after 15 days tseba gore go ne le se sengwe se se seng sa sepela gabotse godimo ga diphaso tša gago. ke a lekwa prof ke na le putsišo ya mafelelo before ya mafelelo ka gare ga batho ka moka ke ka baka la eng mo nakong ye ntši motho a swanela ke go phasetšwa ke rakgadi ya ge goba go kgethwa rakgadi gore e be yena a swanetšeng a phasetše motho? gantši rakgadi ke fela ke bolela ke re o swanetše go loka go feta ka batho ka moka ka lebaka la gore rakgadi dipheko tša ngaka ye nngwe le ye nngwe di ne rakgadi ka mo gare rakgadi o swanetše go loka go feta go loka ke yena gantši ge re kgopela yena badimong rakgadi a re bulelelang dilo badimo ba mo kwa ka pela kgadi badimo ba e kwa ka pela ge e phasetša ngwana gomme e phasetša nneteng mara ge e ka re e phasa ya se phasetše nneteng badimo ba watla kgadi eo ka bohloko gobane badimo ba tseba gabotse a ke re ba fela ba re ka sega ga bo rena thabaga o e namelele ba no rela gore a o no latelela ditaba wa no tikišetša jale ke moo gantši ba fela ba re re kgopela rakgadi le malome ba tla ba phasetše ngwana o dilo tša gage di loke di be gabotse gore re ge re bitša rakgadi o emela medimo ya ka mo ga bo papa go nna ge re bitša malome o emela medimo ya ka kua ga ga bo mma ke lebaka leo re leng go nyaka rakgadi nakong ye ntši di a kwala prof go na le motho mongwe šomo o re ka kapa nnete ga a hlalose gore papa ge o be a nyetše mmagenang o re papa le mma ba kgaogane jwale ge ba kgaogane papa o nyetše mosadi o mongwe jwale nna dilo tša ka ga di loke ga go ne ntwe e lokang mo bophelong ba ka ge ke tšwa ke nyaka tša bophelo ba mpotša re ke swantše ke phasetše ke tate ene jwale ga ke tse gore na tate ge a swantše a mphasetše o swantše a mphasetše gona ka mola lapeng lela la gage a nyetše mosadi o mongwe goba o swantše a mphasetše ga gabonang le ka tsena prof la e lebelela gabotse la le ka go ilokiša gabotse goba la le ka go araba motheeletši o le ba bangwe ba batla ba go ba theeleditše? ga ke ya arabe malome ka kapa monna o wa gešo goba kgaetšedi
papa gage o be a se a nyala mmage papa ge šetše a nyetše ebile papa ge o ne lapa ya se a swanetšeng go se dira ke go rwala dieta go ya go bolela le mmane a fihle a botse mmane a re mmane nna ke a sokola dilo tša ka ga di loke gomme mmane ge o mpona ke le mo dilo tša ka gore di loke ba re di nyaka tate a mphasetše ya gomme mmane o tlo tšea taba tše a di fa tatago ngwano mmane le tatago ngwano ba tlo sepela ba ya gagabo papago ngwano ba ya go ria buala ba bitša ngwano gore a tle ba ya go mo phasetša ka ga magolo a ge gagabo papage o ya dilo tša gage di a loka di a ba gabotse mara ga a ka see ka kua lapeng la tatage a no bolela le tatage fela a re tate mphasetše dilo tša ka di loke tatage o tlo boifa go ya go ria buala ka kua ka gore gantši rena re le banna se banna ba bakae bao ba tsebang go ria buala gantši buala bo tseba go ria ke basadi jale yena tshepedišo ya santšeng a e dire e be ya maleba a rwale dieta a kgopele mo tee a mo felegetše a ye ka lapeng la mmane a fihle ka kua a kgopele tatage a mmotse dillo a botse mmane le tate dillo gomme ba mo tšee ba mo išega gabo tate ba ye go mo phasetša dilo tša gage di tlo loka di tlo sepela gabo o ya prof re a leboga nke re poteka mo re tšeba mabenkele ge re bua ke moka re emegaleng pele re ka dira jwalo go ne le se o ka ratago go se tlaletša goba wa leka go se phurula ka gabotse prof se ke ratang go se tlaletša ke gore baswa ba gabo rena ba swanetše go tseba gore taba ye ya go phasa ge o phasa badimo ga se gore banna o ria sebe o bolela le badimo ba geno o tla bo ba kgopela baswa le a tseba le ne dillo momme ka gare ga malapa le ne dillo tše dintšhi ga le robale bošego le phela le bolela ka dipelo a le dipotšiša dipotšišo ga le ne dikarabo tša gona tlogaleng go lla le le ka moo gae bomme botate banna tšeang mahlatswa leselo le khunameng ka mo gae le botše badimo ba gabo lena gore bana le tshwentše ke eng ge e le gore ke lenyalo le go kweša bohloko ka gare ga lapa tšea mahlatswa leselo o phase o botse badimo ba geno gore banna nthušeng seemo se se yampalla jale lena le le ka gae ba no to tshwarela dilo ba ne ba nnoši ka nako e nngwe malome ka kapaga wa swanela gore go le motho o bona gore dilo tša gago di a senyaga o no dula nna ke motho o mongwe ge ke bona gore dilo tša ka bale di thoma go sepela ka mokgwa ke sa dikwešišing ke no nyaka snaife mo ka napa ka nokhunama gona mo ka re bagalabe yeo ka re ya mpalela nke le mpontšheng yona gore re ka e bereka ka mokutamang gore dilo di loke and then ba no kgona go gwara badimo ba gona ba phela ke botata go rena ba ka se re tlogele ke bomma go rena batho ba tseba mohlako wa rena ba sepetse ba o tseba mohlako a re ba gopotšeng gona gore mo ba leng gona ba seke ba dula ka go iketla ba le gopoleng mo le leng gona le dilo tša bona di kgone go loka di be gabotse malome ka kang ka nnete prof e re ke poteka fa ke moka ge re boa a re amegaleng ka sona sebopego seo professor ge o bolela le rena dikgokaganyong tša leyago ka moka šomiša hashtag MCRS 25 molaetša o bohlokwa go borrakgobo potlana a na o nyaka go godiša kgwebo ya gago a e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba a na o rekiša dikgogo dipodi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go motse community radio station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072 916 0410 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsene ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša woo le o tlišetšwa ke motse community radio station marketing and sales team MCRS your friend to rely on. na o rata seo se kwago mo sealemoyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a motse community radio station go nana le rena goba gopola gore motse community radio station ga e phetagetše disepedišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela motse community radio station pele ga matšatši a lesomesela morago ka seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go motse community radio station PO Box 200 Alienstorian 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong ye
ye 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago go sa kgotsofatse ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highfield Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za theeletša selemo go tle go o leng gona etela www.mcrs.co.za. alright motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM o theleditše lenanego la pitšentše kgolo gona ka fa ka re ga mogoparra wa MCRS Media House a ke na le Professor Moremi re lebeletše taba ya go phasa o ka tsena gona ka fa le letlakaleng la dikgokaganyo tša leago o life Professor Moremi gona fa le letlakaleng la gagwe la Dr. Moremi o ka tsena gona fao ke moka wa mmogela o motheeleditše ga gone molato felo Professor re ya megaleng ka sona sebopego se mongaka a go molato felo malome ka kapa ke lebogile kudu Professor 0648582771 MCRS mo moyeng tumela a re gona rra lena wa rra tlhabušane lentšo mongaka a ba re gona le rena mister ke rato dumediša maga mo ke dumedisele ka mo stationeng thobela a ge mogala ba gešo a ge tata gore le gore nna be ke kgopele go tšiša ka re le nna ke ne bothata gagwe nna bothata ba ka botsama ka mogokwe nna ke motebele jale endane tate ke mopedi jale ke bile le bothata ba gore ke godile ke sa tsebe tate jale ge ke sa tsebe tate ka mogo wa diragala gore mafelelong ke no kwa ka dikgwenekgwene gore tate ke mang gore ga botse ka mogo be ke fitlhelwa jale alright ke ile ka feleletša nna ke sekemelela nna ka bonne ka re bile ka botšhega molateng gore ao tate ga botse le re ke mang ba sampotse barao ba tatago salafone go šia o sala monnyane jale go ile gwa ya ka ge ke kwele leina leko gore ba re tate ke mang ka nyakišiša ka feleletša ke humane motho ko gore ke wa motseba motho wa leina leo le gore o dula kae jale ke be mpontšha yena tatago ke monnola jale wa diragala ka mogo wa diragala gore ke re ge ke etswa ke ya bathong ba fele ba mpotša gore bothata ba ga botatago ba bangwe ba mpotša gore go nyaka gore o kry-e tatago and then ke yena ka go phethela go le jale ile ka emelela kare no ka ge ba nkutela ka mene ba sanya gore ke tsebe nke ke no tikela nna kwa go yena then ke ile ra kopana wa ra boledišana le mogala ba bolela ra wa ka nnete morwake jale e no ba gore ke ba le ba babedi kile ga ba le ditshele jale go sa le nthago kwana ga bone ke ile ka boela ka lapeng ka ba tlhalosetša gore nna maniaka ka ge mogalabi le mokgekolo sebela ga mma le tatemogola ka sebela ga mma ka robetše and then le mma sebela ga nna ka robetše o kile a rawa go lokile ka go mo kereila gone bothata lena le ka fono bona gore le dira buae ile ka tloga ka ya go tate ka mo tlhalosetša mathata awe tate a mphasetse jale o ile ka a re go mphasetša ka be ka phasala ka mokgwe ka ba tlhalosetša badimo ba ka moga bomma gore a boa ke a tloga jale ke a ga botate ke ilo kgopela gore le bona ba mphe ka mokgwa ba ka mphago ka gona wa o diregile o mphaseditše tate wa ba ka mokgwa lebile dilo di a bulega awa ka be ka kry-a mošomo mola ke sokola mešomo kwa gore ge ke bereka ka mo dilo di no senyega ke bereka ka mo dilo di no senyega jale o ile gwa ya mešomela e buile ya fela dilo tsela ka moka di a fono rathagala ke a fela
ke le ka re bjale ge ke bua ke ntse ke tsamaya ke raba nke ke boele kwa go mongaka ba le ba kwa mathomong nke ke lebelele gore bothata ke jale bo mongaka ba ntlhalosetša taba gore ke sentle ka gore nna ke ye ka kua ga bo tate ka gore ka ga sa nyala mma jale be ke rata gore mongaka a nka ntlhalosetse ka gona fao gore ke ka be e le nneteng ka be ke sentle ge ke dirile ka mokgowe kapa aowa ge na ko go kwela gabotse mogala ba gešo a ke go arabe o rile nto botse mathomong badimo ba go file mmereko ba go fa dimpho wa se go leboga ka kua ga botate ga ke bone o rile phoso gobane go ya ka kua o boditše badimo ba geno gore wena wa tsamaya o ya ka kua o ya go phasa o a go bolela le ba ga botate ba go lokolla wa ya wa phasa dilo di a bulega a sanka wa ya ka kua ga botate wa bušetša ditebogo go badimo ba geno gore le bona ba kgone go kgothala ba oketše mola tšhemong ye ba go fileng go yona gore e be le dienywa tše botse go ya go ile ene go na gore mmereko o be ba go fa ona ba ka be ba be ba nyaka go bontšha gore thuša papago a go nyala o batamele ka mo legoro la rena re a go nyala wa ikwešiša ke a ikwešiša ka gore lebile go ntlhalosetša ka mokgwa ke gopola fa gongwe ka gore ke le ka re ke dire ke tšile ka mokgwa ba ntlhalosetša gore gabotse modimo wa ka o mogolo ke tate mogolo sebelega tate then jale nkare ba re go ne le kgogano ba ngoga ka gore ba mpaka jale ke mokgwe le gona ke sekeng ka ikwešiša gabotse gore ka ge ba mpaka jale ge ba mpaka ka mokgoko gore gore ke tshwantse gore ke fete jwang fa gore ba tle ba kgone gore ba kopane ba sa hle ba ngogana ba goganaela badimo ge ba go baka go bonolo kudu gore dilo di loke o ria jwala wa botša badimo ba bomma wa re ke kgopela le seke la ntlaiša nna ke ngwana lela tlogelang go mpaka lebaka la gore ba go bake šhile lona o laetše ka gae badimo bale ba ga bommago ba go lokolla wa ya ga bopapa ba tla ba dula fase bona e le badimo ba kwana gore wena gabotse o swantse o rielle ka kua ga bopapa ya ba ile gore maybe papa ga go ga ana tšhelete ka nako yeo ya go gonyala badimo ba reno a re fe monno a ye go bereka gore a tla tenyalo gobane tate mogolo a ge o sebelega papa o nyaka go bona monno a le ka kua legorong la gabo jale bothata ba gore o bakiwe ke lebaka la gore o phasitše medimo e mebedi gomme ka kua ga botate ba go fa maatla mmereko then wa se ye go leboga ebile la se thušane le gore o tswe ka mo kgorong ye o ye ka mo ka lebaka la gore ke kwa lentso la gore o re mama gago ke mtebela kere jale setšo sa setebele se re ngwana matebele ga ba nento ya ba reng ke ngwana wa kgomo setšo sa setebele se re ngwana o mongwe le mongwe santše a tšee ke papa a gone ngwana o e leng gore o swanetše go šala ka mo gae santše o molomong a nyadiwe a tšee ke papage ka lebaka la gore ka setšo sa setebele ngwana o mongwe le ngwana wa hlaolwa a e swane le setšo sa rena ka mo thukong ya rena jalo wena bo o swanetše gore papa gago a go hlaole ka setšo medimo ela e kwane e be gabotse dilo tša gago be di tlo loka be di ka senyege go fihla ka mokgwa di senyegileng ka gona gomjwana ke leboga kudu mongaka ke kwile ebile ke kwešišitše jale le nna ke tla tseba gore ke tla tša ye e fetsela gobe thank you mongaka thank you 0648582771 0648582771 re lebeletše taba ya go phasa fa re sepela le yena professor Moremi e le go ngaka ya borena ya setšo mcrs mo moyeng dumela ke
kae ke malome ka kapa a re gona rra lena re gona malome ka kapa ke leboga go tsena ka kapa re ile wena ka nnete ngwanešo nko botse tlo tsa baroka o motsisitse taba ka moka ditaba tlo tsa baroka motsise gore tlo tsa baroka le kae professor gona re kae mama re gona tlo tsa baroka ge na ke ne batswadi mmaka o robetse a kere o kry-a ba re motho ba mo šomiša a le ka kua dirateng ya and then ge ba mo šomiša a le ka kua dirateng wena re kgona go ya go motšea re mo tliše ka mogae ge re mo tliša ka mogae nampile ra mmeya ka mogae ntho ngwe le ngwe e re diang ba re santse re mmotse ke nnete na ditso di a fapana ka Setabele ba re go ne le nto nngwe ba re ke seboiso go na le tse ba di phethang godimo ga seboiso rena ka mo lehlakoreng la rena a se gantši ge motho a robetše ka setšo sa segagabo rena ba re ya malata re mmatametša ka gae re fela re ba le kgolofelo gore ge re ne mathata santse re ye go yena ge motho ba mo šomiša re mo nyakela ngaka ya mmereka a dula mo la hloka motho e leng gore o tlo bapalla godimo ga gagwe wa ikwešiša ra mo robadiša gore ge lena le ya kua le kgopela tše di botse a lefe tsone aga awa ke go leboga professor kere Thank you, pele o thuše ba bangwe sa setša ka nna thank you mama right motheletši o mmutse community radio ya gona fa le go 96 tota number 3 fm metsotso ke e mene fela go ikela go area lesome 0648582771 0648582771 mcrs dr mremishwena thobela a re gona rra lena aga thobela mongaka thobela a re nna ke gopela o botšiša ya go a kgonagala gore a re ka molapeng ga re batho ba go phahla ya re batho ba tumeloitše ke sekerete tene go fitlha mo e leng gore o gola so ga o ne jwala o tshwanetse o gola go fitlha mo e le gore o thoma o kganyoga go nwa bjalo ge ba go botšiša ba re molato ke eng le ntse le emelela le šona thata keng ba re mo go wena ba re no bjala bo bomisa ke mogala bjalo mo go wena wa lla gore ka molapeng ke le re maphurume bjalo wa nwa ga le mo mmeleng wa gago ne ke kgopele o tseba gore ke therišo go bokaka ya go swana le ye go taba a se gantši badimo ba kwana bjala godimo ga mmele wa gago badimo gantši ge ba nyaka bjala ba tlo go nkgišetša ka bjala o tlo re mo sepelang wa kwa go nkga bjala go ra gore go na le mogalabe wa nyakang go direla bjala a tle a boiše letle le boiše mo mogalabe a leng gona a se gantši e le gore badimo ba ka re wena e nwa bjala nna re tlo bonwa mo mmeleng wa gago a e direge bjala ba badimo re bo tshollela fase ba sepela ka monola ba ya fase badimo ba fitlhelela badimo mo ba leng gona mara ge re ka re badimo re ba tlwaetse gore ba nwe bjala godimo ga mmele wa gago e tlo ba bothata e tlo swana le ela ya gore ngwana o kry-a a le thwasong a kgoga a re go kgoga badimo baka ntane nambile pheletsong ngwana o feleletša a kgoga la ruri yeo ge e le so mogala ba gešo dira bjala o boiše go ba galabe gobane ka mogageno ke gale le sa rie bjala bjale badimo ba le ba re ga ba etla batla ka mokgwa wa go nyaka bjala and then ba gatelela wena ria bjala wena o boiše o tsholole kua o tlo bona o tlo khutša taba ya go nwa bjala bophelo ba gago ba boela ba ba gabotse ke a leboga thank you
0648582771 metsotso ke mebedi fela go ikela go ere ya lesome a rena le professor Moremi ka fa re lebeletse taba ya go phasa magagešo mo e leng gore batho ba bantši ke mokanapile ba ithuta ka yona tsela ye gore na ga botse go phasa ke eng le gona go tlašwang. MCRS mo moeng dumela. MCRS le ka ilapa re gona rra lena re gona ke kgopela o botiša mongaka mo o le theledi mongaka ke kwa le boletse tabeng ngweši ya gore go na le kgonalo ya gore motho a phasetswe mo segolong bjale ke na le potsišo nngwe ke nako nngwe go fela gore ba re motho a phasetse mo ke tlo e bitsa ka segaetso mo kutlwaneng ya gale ebe go rialang ga a phasetsa mo kutlwaneng ya gale kutlwana ya gale ya mohlare akere ye omileng gore re phasa modimo o e leng gore o kgwetse dintweng re phasa modimo o e leng gore o šetse dipolaseng re phasa modimo o e leng gore o hlokofaletse tseleng re phasa modimo o e leng gore ke gale o paletše bagalabe ba gale ba monyaka ba sa mokereng ke modimo wa latlhegileng wa naga gore mo phasetšang koteng ya go oma ke mo e leng gore modimo ga re bolela le yena o kgona go rekwa empa ga se kota efe kapa efe e neng le toka ya gore go phasa modimo mo go yona le ge e ka ba e omile modimo wa gogwe e ka ba ya molope e ka ba ya morula ke mo e leng gore gantši badimo go ba phasa mo ba kgona go go kwa ka pela alright leo ke go kwele moaka ke a leboga thank you right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re sa le go 0648582771 le tšamogala o botšiše mo o gakanegang kudu gona alright ka kapa radio 0648582771 ke bona o ka re gona le ba bangwe bao ba botšišago e re ke pote ka fa ke moka ke tope motheletši ke tla theletša ntši ke bala di-comment tša batho. MCRS a re gona rra lena thobela mama re gona le kae mama le ke kgopela go botsiša a ke ne batswadi be ke šetse ka mme jwale tate ba re o ile a tlhokofala re sa dula mabopane jwale ba thophela gona ka mo Seabuse jwale mme go robetse jwale go jwale ke tshwenya ke tate o nyaka pudi jwale be ke botsiša gore pudi eo ka re nna ke tse gore o boloketse kae mo mabopana ke go tsebene le mme o robetse ne le a butse mogolo le yena a re mmolokileng wa go feta ga ke tse gore ke botšhe ma ke re ke botšhe borangwane ka ba ka ga baetse jwale be ke kgopele botšhe gore pudi e ke go kwa kgonagala gore nna ke ditirele gore ke itlhabele ka mojarateng gore ke itlhabele sekgweng goba ke dire jwang na ka ra ke tse gore ke lebe kae ka ra ke tsebe gore o boloketse kae leika la gona ke le tsebe gore ke mo phasa jwang nako ba boloka tate bo se gona ba re be ke na le 2 years go na le 2 years ba ka gae ba go tšhabela ka nnete ne mara a go thuša ga itsedi ge seemo se le so wa tseba re o dirang wa tla re tlo go thuša ra go nyakiša lebitla la papago o ka kry-a e le gore ge papago a boloka ga sanka ba mohlabela pudi ya gage ya lekgeso jale o nyaka go apara lekgeso mogala bo ka pudi ye wa e nyakang a go tlo re thuša ge o ka e hlabela sekgweng goba godimo ga solo goba go e hlabela ka gae goba go e hlabela ga gago o re o hlabela papago pudi ntho e santseng re e dire santse re ye go nyakana le lebitla la papago re le kereye and then o tlo kgone go mo fa pudi mo go nyakegang gona no e tla re tle re go thuše re bona re ka ria jwang mara ba ka gae ba go ganetša ka nnete ye ba e tsebang gobane ba tseba gabotse gore papago ba mmeile kae and ntho e go senyetša bophelo ene ba tseba gabotse gore papago o robetse o sa le monyane nke ba go botša nnete go jwale gore gore papago o kae ene taba ya gore dilo ke diphiri
family fela e tsentšha bana ka gare ga bothata ba tšhaba gore re tlo tšhaba go mmotša nnete gore go diragalang le mokgwa o e leng gore nako ngwe o le go ba gona o ka se tsebe gore ke mona gore ke eng o ka se ganetse ngwana go mmontšha lebitla la papa ba gana go bontšha sesi yeo yona re tla leka ka maatla re go thuše re bone gore di a bua mara ke sola family batho ba bagolo ba e leng gore be ba le gona gobane be ba santse ba go tlwaetse gore good friday ye nngwe le ka december lebitla la papa go le nyaka go kgorelwa santse le phele le sekolo go bontšhe gore mo papa go a dutšeng gona go gabotse gore gore seo se šupa gore papa go a sanka ba mo hlokomela mo la tsamayang a se ke butša le bommamogolo ga ba itsene a tseba yo ai go le nto e sa tsamayeng gabotse sesi ka mola ga geno mara a ko go fe maele a ka šia mama prof Emanyana mama we hello profo o a bolela le wena o a bolela go rata ge o ka humola and then a kgona go hlalosetsa ga botse ka gore ge a bolela le wena o bolela o tlo fetša o sa thušego ka baka la gore o sa kwa ga botse gore na o re go swantse go diragaleng ke kgopela gore o humole a go hlalosetšeng then o tla bolela mo e leng gore yena o wa go botšiša goba o go fa chance ya go bolela prof mama nna ke tlo go thuša so ke nyaka gore o tle le bommane le bommamogolo bao ba ganang ke tle ke ba botšiše ba le gona ba gane ke bine ke botšiše badimo gore ke nnete ba gana ba sa tsebe goba ke nnete ba gana ba tsebana ka lebaka la gore a o tlo dula sebaka mama o nyakana le nto e leng molaleng gomme ba gana go go bontšha yona so ke tla go thuša tlogela go iša pelo gole re tlo bona re bereka buang ka taba yeo dilo tša gago di tle di loke di be gabotse mara sa go nkuša bohloko ko gore ka good friday ge batho ba ba cleanela ka kua mabitla bona e ba gabotse gore a re la papago le nomela buang waya gore a re le ba gae ga ba le clean a ba rie selo jale ke tla bona gore ke go thuša bua mama thank you a re a leboga mama re a leboga professor go na le motheletši o mongwe šomo o re kokwage mmele ga papage o nyetšwe ga selepe o e beile jalo ka papa e re ke no bala ka mokgwa o ngwadilweng papa ka mmele ga kokwa ka mmele ga papaka o nyetšwe ga selepe ka papaka jwale le nna ke goletše gona ka kua ga selepe jwale gone jwale ke tshwenya ke badimo ba ga bo mamaka le ba ga bo papa jwale ge ke botša papa o re ke tshwenya ke ba ga selepe jwale nna ke diputša rena ba ga selepe ba ntshwenya jwang ka baka la gore yena ga se wa ga selepe o no be a nyetšwe mmage a nyetšwe ka yena na o re gone jwale mola papage a ganne ye ya ga selepe ye ke gore wena o swere ke ba ga selepe jwale papage o tšwa go kry-a papage wa nnete wa madi jwale napile ke moka o nyaka go rwala bana ba ka moka le ba lapa la gage ba e ko ga bo papage o yena a mo kry-ileng o momsa a ye go ba phasetša ka moka jwale ngwana o thoma go gakanega gore maloba papa o ile ke swere ke badimo ba ga selepe jwale le kgono ga nkiše ga selepe gore re ye go phasa o re iša ga bo papage wa madi e ka ba taba ye e tla re berekela goba e tlo re senyetša nang a ba leboge gore o papa o retologile o tswa go kry-a papa wa nnete gore a re ela ya ga selepe e be e se yona le yena o e bone mogala bo bole ka lebaka la bogolo o tšhaba go e beya pele ga bana gore bana ba ka ke be ke re ka tlhatlhela ka thokwe gantsi ra e phora jwale se ke se kgopelang bana ba ka ko gore rena a re tsamayeng ke kry-ile fana ya ga botate gore re ke e tshwenyang wo go bua le tshwenyang ngwano ke ba ga bo tatage wa madi ba ga bo papa go papa jwale ge ile ka mokgwa wa motheeletši le wa ngwadile mo malome ka kapa a re mo arabe so yena a amogele gore ka thereso le maatla badimo ba kgonne go dira gore papage a bone nnete mo e leng gona jwale yena se segolo a amogele se papage a mmotšang sona a tsamaye le yena ba ye go kry-a fane ya ga bo papa ya nnete ya madi okay yeah no iya kwagala prof ya kwagala. Lebaka shidi. A kere ngwana o re
ke be ke sepela ba re ke tshwenya ke badimo ba bo papa ba ga selepe mola papa a nyetswe ka mme ga selepe jwale papa o buile o tswa go kry-a papa wa madi gore gore ga botse taba ya gore ngwana wa tshwenyege e be e le badimo ba emiša mokgalabo ka maoto ba re monna modimo ya emelela empa ba motla ka bana ba mo tsena ka bana jwale o kgonne go bona taba motho mogolo ge go ka ba le phošo ga go bonolo go tla go ngwana a re nomane mola ke bile le phošo phošo wa motho mogolo o kgona go e bona le tshwaro la gona o ne kgona go bona ka ditiro ngwana a na a tšee pelo a iše fase a šale tate morago a bone gore ba felela kae mara ba laele badimo ba le ba ga selepe pele ka gore ba ba godišitše ba seke ba no thoma ba tsamaya ba re ba ya ka kua ka gore ba ga selepe le bona be ba le gona medimo ye tabeng lebakeng la mengwaga ye tate a beng a gola ba hlokometše ba šireletša ba mo phimiša meleko ka mo le ka mo ke go kwele prof ke go kwele 0648582771 msrs mo moyeng dumela ka pala kae re gona rra lena wa rra re a leboga ke gopela le ntamišitše ka moo go toutša baro ka monna rešu prof tobela toutša baro aga nna ke gopelo o no botšiša potšišo nnyane se ke ka lekela sebaka gona mo go tšentše tše tša go phasa tše ge ba re go a phasiwa ka malapeng le ya le ile khunama mola geiting mola go phasetšwa mola geiting e ka ba ke ge go diregileng ka nako ngwe ge re phasetša gate nna ke tseba re phasa ge re tsentšha lethwasane le e leng gore ke kgale le tswile ka gae le sa gate ka gae re le tsentšha ka gate re tsena le medimo yela ya gage gobane o tla be a etswa a laetše medimo ya ga mokete mo a beng a thwasa gona mara ba ka se re ngwana ka mo gae a no ba tshwenyegile fela ba re ya kua gating o ye go phafa a ebenke e ba e ema bjang go ya le ka tiro yaka ge a ke re mohlomong pros ke ne motse ke tswa ka lapeng la mme ke ne motse ke agile ka gaka kere aga and then ke dira jwala ke go no leboga bagalabi le bakgekolo gore tla ne ke le thabeng le nna ana go loketse gore nka ya mola gating ka go ba phasetša mola gating gore awa e tla le ipsine le nna bagalabi le bakgekolo motse wa ga go šetse ba o gorile ba o begile ke se ka gora ga o se wa gora o tlo fela o ya gating o latelela badimo mara ga o šetse o gorile bagalabe ba tla le kota e nngwe ba re ke lefata ga ba fitlha ba e tlhomela ka go right mo gating and then ba mo sekhutlwaneng mo e leng gore o ka kgona go phasa gona ba go tlamela titukwana wena o ka ria so o ka phasa gating for gone bjale mara bitša ba bagolo ba tle ba go begele motso gore o tlo be le titikwane mo o phasang gona ka mo gae se ka tlo sa phasa kua gating ka gore batho ba bantšhi ge ba seleka ba ba bošego kudu-kudu mollo mongwe o kitimela gating okay yeah a go leboga prof thank you all right metsotso ke le somepedi fela gomme go itswela go ere ya lesome ye o itheleditšego ye e sa le motse community radio a gona fa le go 96.3 FM professor Moremi Tloutša Baroka o life gona mola letlakaleng la gage la Dr. Moremi ke mo o ka tsenang gona wa theeletša o mo lebeletše gomme ge e le ga jwale gona re sa le gona fa go 064-858-2771 mcrs dumela Hello, le kae? a re gona rra lena nna ne ke gopela go bitsa prof ka mo gore ke ba nne le problem ba re ke tshwenya ke badimo so batho ba ne ba re ba ntshwenya ba ko gabo tate wa mpelang ke ba humane bjanong o ka re go na le gabo go na le ga gage ene ne ba re ke tshwenya ke mmage ga pila ba tshwantse ba ge ke phatlhelwa ke irelwe ko kae o swanetše o ye ga gabo papago mara e ya ka kuga o ye go kgopela pele ka lebaka la gore a ke re papago o ne mosadišetšane le motse wa gage ya ka kua o ye go bolela le mmane kgaetšedi and then mmane le papa ba ye ka kua ga gabo mama ga bo papago ba ye go go phasetša gona e ka re ba re ke tshwenya ke mmage yena le yena o tlhokofetse papa mara ba re ke tshwenya ke mmage go o tshwenya ke mma o ka ya ka mola go mmane wa mmotša
ebile wa be wa ka kua ga bo papa wa mmotsa wa ba botsa ke lebeletse lebakeng la gore o skano fihla kua wa phasa batla ba fetsa ba re bana ba no tla ka mo ba phasa ba se ba botsa motho sele dira diphaso tša gago gore di bulege o botse mo lo mongwe gore le go a ka reng o bofa pelo ga ge e palle ke go bofega dilo tša gago di sepele ga botse ka kua ga bo papa santse go be le rakgadi wa go rielang jwala ge e le gore mmane wa gago pelo ga ge ya lokologa ka thušana le rakgadi ba go riele jwala ba go tšee ba go iše go mokgekolo go a belegeng papa go ba go phasetse dilo tša gago di bulege di be ga botse okay ne ke kgopela go botsisa e nngwe gape ke le utlwile mo prof ya mme gona bjanong o tsere ko familing ye nngwe and then a ke tsere mo le gona ke tshwanetse ke laele mara mo familing a tsere mo go yona ba itse problemo ya ka boragadi ba bopapa o a nyetseng maaka ba itse ba e lokologetse and then ke bona ebile ba ileng ba nthuša gore ke humane family e cause ne ke lwala bjana ke tsere mo familing ye e leng gore ba nyetse ntate o re phela le ena gone yanong a nyetseng mme tshwanetse ke dire bjang mo teng o nko bušheletse ganyane kgaetsedi ke re ke na le mme mmaka o sa phela and then le ntate o a monyetseng o a re godisitseng aga ene le ena wa itse ka problemo e gore ke ile ka tshwenyega ge ke ya kwalo kwa mampotsa ka yona family e ke reng ke e humane so le borakgadi ba boena papa o a nyetseng mama ba itse le bona aga jaanong ne ke re mo teng ke le gona maybe di tshwanetse ke phatlhe ko ga bo papa ke laele ga botate o a nyetseng mme mo o tshwanetse ke jang ya a ko go botse ka kua ga botate nako ba lenyala a ba go file leina ba mphile leina ba go file leina khunama ga botse o ba laele o ba botse gore wa ka mola o no khunama a o ye go tšea leina a o ye go ria selo o khunama gore badimo ba ka mola ba go lokolle dilo tša gago di loke di be ga botse laela badimo ba ka mo and then o kgone go ya ka kua ba tlo go felegetša ba bangwe ba ka mo gae ba go phasetša ka kua dilo di a loka di a ba ga botse medimo ya kgona go hloka tshele mara go ka tsamaya o se wa laela ka mo e tlo ba bothata mama o bontšha a kgaogile prof a gona molato re na le Fani Mahlangu mo prof o reng ke thokoza ihlathululo ngokuphasa umbuzo wami ukuthi umntwana uyambika ngembuzi na kuri ge ngwana a šetše a belegwe o a begwa ka pudi prof ngwana ga re šala re mmega ka pudi go ra gore modimo o e leng gore re mo reelela ngwano ka ena gantši ba e le ngaka goba e be e le motho e leng gore e be e le o mogolo mo setšhabeng goba be e le motho e leng gore kore gabotse be e le motho o mogolwanyana ko gantši a reng ge re e tla go yena gantši nakong ye ntšhi a felang a re hlaba pudi and then le tliše ngwane o mo ke mo reelele ke mo felile so yeo gantši malome ka kapa e tsa maso re ya gwala ra ba ra mmega le ka pudi ene e ya boa e ya le ka dijo gape gore di reng go ne setšo se sengwe ba re go re ya ngwana o reka leina ba nyaka pudi badimo ba a o no tla fela ka gwala wa tla wa no tsholola gwala e nyaka gore ba hlabe pudi so ya kgonagala gore o hlabe pudi o reke leina oya re a leboga prof re a leboga ke le ka go e re ke dire ka tsela e ya no tše e re ke bone okay prof Juliet ke di bone o re ke kgopela thušo professor koko le tatemogolo ba boloketšwe ka gae jwale bo malome ba rakile ka gae ga ba nyake re batamela ka ga borena mogolo ba re ditlogolo di phasetše seolong prof re a hlaka re kgopela thušo mo tabeng ye bonna bo malome ba ne pelo tše mpe ga ka kang banna ba no nyaka go bona bana dilo tša bona di sa loke malome ka kapa prof a go le nto bohloko ya go feta yeo bo malome ba idirang ditlogolo tša bona bo malome ba tseba mo ba llelang gona gomme ba ganetša bana ba bo bona go phasetša bana ba bo bona ba re ba ye go phasetša diolong
bana bao ba modimo a ba rie buala mo ba dutsing ba ye go tlaleya bo malome ba ye go botsa bokoko kua solong gore nna go mmena bo malome ba gana nna re phasa re bolela le lena ka molagae ba nyaka go phasa ba nnoši le bana ba bona ge e le rena ba re nyake ditlogolo ba rie go phasa diolong potšišo ke gore bo malome ge ba ganetša bana ba ka gore bana ba banna ke mahlaku a maswa santse re ithege ka bona bo malome ge ba ganetša bana ba ba phasa bo malome maikemišetšo a bona mo go bana ke eng bo malome ge ba riata ba go swana le mohlang bana ba banyala bo malome ba tlo tloga ba etla go tšea dihlogo gona ba ka tšea dihlogo ba go dijala diolong bona na aowa bo malome ba seke ba dira ka mokgong ngwana ge go le so ga ba bitse meeting ka gae ba leke go lokiša taba e ba ka se go phasa solong ba tseba mokoko wa bona le tatemogolo wa bona ba leng gona ene bo malome ge ba ka fela ba gana bana ba ga ba rie buala ba tlaleo ba bo malome badimo ba kgone go tla ba bo malome ba ba bontšhe gore nto le iriang bana ba motho wa gare a re ge re o tlogela ra o tlogelela gore lena letle le lao lebile letle le šale le tshwenya bana ka mo gae aowa a e bereke ka mokgowe e ya kwagala prof o mongwe a sho o reng ke gopela gore o mputšetse go prof nna ke na le bothata ke na le problem ya gore mma ga a dumele mephaso ka moka ka ga gešo ga ba dumele mephaso ene nna ge ke ya ke sepela ba re ke phase jwale ke tla bona ke dirile jwang professor prof e ya kgonagala malome ka kapa go ne le batho ba bangwe ba re bona ga ba phase mola ba lebetse gore ka nako ela e le gore ga ba be ba ba gona mo gongwe badimo bakgekolo ba rile buala ba kgopela gore banna re kgopela go fiwa ngwana badimo ba ria gore ngwana a be gona jale motho le kgonne o godile gore badimo bana ba ka nna ke nyake buala ka gaka ebile a ke nyake diphaso ka gaka alright taba ge e le sowe bana ga ba seke ba kry-a ba gagauthana le mma go bona a ba rie so a ba no tšea snaifi se sennyane bana ba e mo la sekgwaneng ba bolele le badimo ba ga bo bona ba seke ba šitela mama go ria dilo tše e leng gore ga a di nyake ka mo ga bona ka gage bana ba ba kgopele tsela le mahlatse a gore modimo a ba fe dipereko ba be le metse ya bona ba tle ba kgone go phasa medimo ka mogare ga metse ya bona ka gore a go thuše selo go tla go ya ka kua motho a fetša a dumetse gomme pelo ya gage e kukumogile gomme le phase dilo di seketle dialo ka bana ba modimo ga ba kgopele bommane bommamogolo ga bomma go bona ge ba dumela go phasa a ba ye go phasetša ga bomma go bona ga bopapa go bona ge ba dumela go phasa a ba ye go phasetša ga bopapa go bona mara ka moka ge e le gore dipoleke tšeo ba gana bana ba modimo ga ba ye solong ba nyake solo se se leng ka fase ga morula ba phase godimo ga sona ba šie dillo tša bona medimo ya bo bona e tlo bakwa oya ke tshepa gore o arabegile prof nke re tope o mongwe ka fa mcrs dumela kapa thobela le ga ipa re gona ra lena wa rra wa dumedišitše profo ka mo ba le theleditše thobela a ba profo le kae na aowa nna ke rena ba re botšha go lena motswadi ake le aowa re kapedile profo ke ne bothata nna mmane ke ne bothata ba fane ke berekišang ke ga go mama yeah and then gomme fane ya bo papa a ke berekiše maga ke tšo ke bitša badimo ke bitša ba go papa yeah jwale be le nyako tšhentšha fane yona le ke ya go e tšhentšha prof maga ke tsebe gore wa kgonagala na o tate ga a nyala mamago o monyetše o monyetše ene a ke tsebe gore o nyaleneng ga bona e sa le ba nyalana sekgowa gore sesotho a ke tsebe orai a ke re ka gore le re o monyetše o santse o bitše ka fane ya gabo tatago ka gore le re o re o nyetše mare fela lenyalo la bona ga o tsebo re ebile la sekgowa goba le ebile la setšo na se bohlokwa ke gore re tle re nyakišiše gore na badimo lenyalo la mmago le papago le amogetšwe gabotse dinyakwa tšeo di nyakegang ka setšo ge motho ga a nyala
ka moka di phethilwe na yona eno nyaka gore tle re nyake re bona gore ka e bereka bua ga ba le dilwa dilo ke professor ya ke re ka mo le me bereka eno senyega mmereko no senyega dilo a di lokega di sepele ga botse badimo ba kwatile o bitša ka fane ya gabo mme mola le re papa o nyetše o re o bitša ka fane ya bo mmago mola papa go le re o nyetše mmago jale badimo ba tla ba tlo tsoga maatla ya santse o bitše ka fane ya botate okay thank you okay ke a leboga prof thank you re a leboga motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM prof ke kgopela gore nke mo metsotsong ye 24 minutes past 10 o'clock nke le apešeng maikutlo ka moka a batheletši bao ba kgonneng go kwagala mohlho mongwe le be le tlalletše mo le ka tlalletšang gona mo tabeng ye ya go phasa ke moka ge le fetša professor nke le no ba botšang fela gore professor Moremi o kry-agala kae jwang dinomorong tše di feng malome ka kapa a ke thome ka go leboga wena ka gore metšhini ye e reila ko wena ka mo ke leboge bo abuti Kenny le bosesi NG a ke leboge malome ka kapa batheeletši ba ba ileng ba tsena maikutlong a bona ballang ka dilo tša go fapana tabaši a ke ba botse gore dilo tša bona di tlo loka batho ba seke ba tšhaba go ikopanya le rena ba notla ka mo gae ba e tla go botšiša gore na banna ke tlile go botšiša fela gore gabotse maele ge go le song ka ria buang dilo tša ka di loka ga ke bontšhe mo malome ka kapa gore baswa ke thoma go lemoga gore ba le mathata mola ra thomang lenanego le ke bona re leboga ke baswa ba bantšhi ke bona re leboga ke bomme bontate ba bantšhi boragadi bo malome a ke bontšhe gore maikutlo a bona re a kwa ebile re tlo a šala morago matshwenyego a bona re bona gore ba thuša jwang bao e leng gore ba lekile go tsena tšatšing la lekgono re boledišane le bona ke ne le kgopelo e kgolo go bona gore ba seke ba napa ba iša dipelo kgole dillong tša bona ka moka a ba tle re tle re bone gore ba thuša jwang ba ka ba se ne selo mara ba ipatametše gore rena re tle re bone gore re ka dira eng gore ba kgone go thušega so nna malome ka kapa se ke se rapelang ko gore modimo nka ka šegofatša lenanego le baotledi ba lona le radio ka moka le bao ba bang bao ba šomang ka moka modimo nka ka ba šegofatša gobane ke bona re tšwela batho ba bantšhi mogola ka gore batho ba bantšhi ke ba kwa ba re fa ditebogo nakong ye ntšhi jale ba ba tseneng lekgono ke re ba tshwenyang ke mephaso ba nyakang go bolela le badimo ba bopapa go bona ba nyakang go bolela le bokoko a bona bo malome ba ba ganetšang a ba tle re tle re bone gore taba ye re ka e bereka ka mokgwa mokutamang gore le bona ba tle ba fetse e le gore dilo tša bona di a loka ba phasa botate mogolo wa bona ba le ka gae ke leboga kudu le bao ba tshwenyang ke badimo mo gongwe ke re batho ba timetše ba bo bona ba tsebe gore ba kae a ke e bea gape ke re batho ba nyakana le mokgalabe ba tsebe gore o kae mokgekolo ba tsebe gore o kae o tshwenya ke badimo ba gago ba hlakahlakane a ba tle le bona re bona re ka ba thuša buang gore dilo tša bona di tle di kgone go loka di ba gabotse Professor Moremi ke kgopela mongaka le no ba fang dinomoro phone mo e le gore ba ga Moremi ba kry-agala gona ka dinako tšohle a ke lemoše batho gore rena re le ba ga Moremi re gona mogara mošebo gausu le letamo toropo ya rena gausu ke yona Seabuswa le Mmabologolo ke tsona di leng gausu dinomoro tša rena tša mogala di re ke 060 959 0303 060 959 0303 ke nomoro ya rena ya mogala le tlo kry-a abuti karabo mo go yona le ka šia molaetša la ngwala WhatsApp la kgopela di-location and then o tlo le romela tsona dilo ka moka ka botlalo or le ka re ngwalela mo emailing ya drmoremi the number 3@gmail.com drmoremi3@gmail.com and then ba tlo le araba mo go yona or o ka founela 079 170 9862 079 170